Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sininna siaje sempo giku yang berbahagia. Taruni cedek ku palatu keki yanaritu rampe-rampena suruh malindruna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarega amatengenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Naramperi lalenna sidderi wayam makkadai nayarwari wattunna aya etturung yanari turi makkadana pung Allah ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ganna tarrina sahabana nabittariya sengi sayyidina Umar maddunu wai matanna gangkanna ariha surona Allahu ta'ala makkutana ni makkada. Sahabatku Umar magi samutarimat dunu wai matamu. Ganna pebalina Umar makkada surona Allah ta'ala idi yamaneng diharapmu pitat tambah gama tak naikian nariko ripauni makkadai suku majapuna jellok nitu akurangenna. Ganak kadana surona Allah ta'ala tongeko umareng narampe toiri lalenna sidderi wayam makkadairi wattunna aya inna paturung Allah ta'ala riwattu wassara riassona jumai riwattunna surona Allah ta'ala pugawi haji wada haji perpisahangi nayanaro riwattuero surona Allah ta'ala ukkoi riasenna untana nayari wattuero de nagaga fakkullinna namalammatona watakkalena riwattunna tarima nayaru ayae nasabadde nagagaya turun rimunrinna namalammana watakkalena surona Allah ta'ala nakarna dena ulle tahangi kandungan nayaru ayae gangkanna surona Allah ta'ala riga angka napasandrei watakkalena kori untana. Ganna rabbatona untana ganna turunna malaikat Jibrilu makkadai Muhammad iyana yasawena fassyukurunna tu Allah ta'ala agamamu nacapu tona perintah nananya larangan na puamu jaji narimakuan naro padapungam manatoni sahabat-sahabatmu berita yang imanan rumak kadai
Yamani asoina turungi kaya poliri puakuna dena tu matunna turunga ya rimundin asoe. Ganare nasrona Allah Ta'ala poleri tanah Makkah lau nari Madinah. Ayya riwatullatun nana bittari Madinah ganna paddapungam manatto ni sahabat-sahabat nanai napani nabacayye ayae. Nasibai pappasan malaikat Jibril kuriarena. Niya sahabae pada si marannu manatto nikuritu na pada Makkah na sokku nitu agamata. Niya kaya riwattu ero sahaba Abu Bakar masarasaran na tutuma nang ipintun na kamaran na terina si tari-tarian na sawani. Niya na sahabat lain na iseng keadaan Abu Bakar agan na pada madapung manatto nan nalau nari bulan Abu Bakar agan na pada Makkah dana Abu Bakar magisam muteri Niyai di mayang kakiri lalana acat dioriong nasaba Allah Ta'ala nafas syukurun niagamata. Ganapi balina Abu Bakar Makkah sahabatku Yamaneng agade gamu isengi musibah padakan naiki Yamaneng agade gamu isengi arek gamu engkalingai Makkah nariko selesai ni perkara naumpo naritu akuranganna Naya naro aya nafisengi